Cilj karavana omladinskog preduzetništva Privredni forum mladih 2016 jeste da se mladi širom Srbije upoznaju sa mogućnostima i izazovima osnivanja i uspešnog vođenja sopstvenih preduzeća, kako bi osnivanjem novih radnih mesta doprineli smanjenju stope nezaposlenosti u našoj zemlji i jačanju njene privrede. Znamo da je nezaposlenost kod mladih alarmantan pojam i da je nezaposlenost uopšte kod mladih i nešto na čemu treba raditi svakako i ako hoćemo naravno da gradimo našu privredu i budućnost naše države. Sam karavan uopšte konceptualno je na jedno mesto doveo sve one aspekte koje mladim ljudima mogu da prenesu, dakle kako svoje iskustvo, tako informacije, dakle o potrebama i o mogućnostima za pokretanje jednog preduzeća koja svakako njima ide dosta u prilog. Direktorka sektora za privredni sistem Privredne komore Srbije Nermina Ljubović istakla je činjenicu da visokoobrazovni sistem i pored toga što daje kvalitetno znanje, ipak ne daje potrebne veštine koje bi mladima omogućile da daju svoj maksimum čim se zaposle, već im je potrebno dodatno i kontinuirano učenje za određeni posao. Mladi su potencijal koji ne smemo zanemariti i koji ne smiju da zanemare ni mnogo bogatije zemlje nego što smo mi, jer mladi svojom inovativnošću, znanjem, spremnošću da preuzmu rizik mogu napraviti preokret i doprineti privrednom oporavku i razvoju našeg društva, kao i smanjenju nezaposlenosti koje je jedan od gorućih problema. Petrašin Jakovljević, predsjednik Regionalne privredne komore Kraljevo, istakao je značaj podizanja svesti o preduzetništvu i izrazio uverenje da je ta odgovornost kako na roditeljima, tako i na nastavnom kadru na svim nivoima, ali i na čitavom društvu. Mislim da je to velika odgovornost i na pre svega porodici, a onda na svim nivoima obrazovanja i celom društvu, da se ovi mladi ljudi već od malena izgrađuju i da se u njima stvara preduzetnički duh i to uz poštovanje etičkih normi. Irfan Dugopoljac iz Ministarstva privrede govorio je o projektu Godina preduzetništva koja predstavlja paket raznih mera i aktivnosti države, čiji je cilj da se pomogne preduzetnicima koji pokreću svoj biznis ili su ga do jednog nivoa već razvili kroz pružanje direktne finansijske i nefinansijske pomoći. Više od 16 milijardi dinara, gde je 4,4 milijarde dinara namenjeno za bespovratna sredstva. Ostatak deo sredstava namenjen je za kredite i garancije koji su znatno manji od onih koje nude komercijalne banke. Sve te informacije o svim programima i projektima dostupne su na zvaničnoj internet stranici Godine preduzetništva i ovim putem apelujem na sve one koji žele da započnu biznis ili ona preduzeća koje su već u razvoju, da pogledaju koji su to programi. Ukupno ima 33 programa direktne podrške. Neka se nađu tim projektima i jednostavno iskoriste ovu godinu preduzetništva za početak posla ili za razvoj svojeg preduzeća. Karavan je do sada uspešno obišao Suboticu, Novi Sad i Kragujevac, a sledeća stanica nakon Zlatibora biće Niš, nakon čega sledi zvanično zatvaranje prvog dela projekta 11. aprila u Privrednoj komori Srbije i početak konferencije Privredni forum mladih 2016.